الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يا أبلي وناخرة سورة بريد سورة نحل جدمتو كلي سواتك الرافد النجرة وأن تقجم ربي كينات نما قجيلشو نعم ربي قرقدا أكا ثمي تربني في دجي تربان أومو أكا إلمنا ما بشان الرأومو أكا قرتني حيوانا يوكان هوري بيلدا نو أومو كنين دباني جرجتشو ربين كينا كنين ويتنو دبتو أنعام يوكان بيلدا فايدا قرتني كيسا أرغن هندنو دبتي جرا يرو ببافنو في يرو قلتولي بريدو مكيسن تو كيسا جرانون جده أكو مسن وان قرقودا إسين باتني بيبرو فدچو هندن دين رقم ملي إسيني باتي إسيني غيسي تنون جده كوني قرتني تولى ربي كينا تججو ربي كينا تولى قدان ورتي أولو الرأي اتئانسي قصوتا قرتني قرقدان ودبتي جرا والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين جلجت رب كن دوبا آيان تنمال جتشو والخيل والبغال فردو في والبغال غانجيلي والحمير حريلي إسني أومي جرجت ربين مالف لتركبوها أكا إسي يابتنيف إسني أومي جتشو أكا إسي يابتنيف إسني أومي وزينة أمس بريدو ماف إسني أومي علماءني بكا كان أكته كان وزينة جتشون بريدمت كيس جرتو فردو كيس جرتي خيلي كيس جرتي جتشو بريدمتي خيلي ونمان جرانيفو أصلي قرتني تيتو ونمان خيلي جرانيفو يسيتناتو يرو ديم ولي قد جلتا هم بون تججو فردون كناف قرتني ربين كينا دبته فردو غانجي هر أكا يابتنيف دولا كيسن كيست أكا قرتني بيتقر بيتقت ميشايتي فئتني في وزينة بريد مكيسا ككيس إسني جرو إسني أومي جرا يرو قمتشوتي في يرو أدى أك إسن قرتني اتن بريد فتني في إسني أومي جرا دوبا علماء بك كانت مال جران آيان والخيل والبغال لتركبوها وزينة جتتني فردو فون إسينياتشو حرامته آياتنا تنوكن جران أكمت جنان وان ربين كأن فردو أوميف
litarkabuuhaa jedhe akka yaabbattaniif jedhe yaabbiin alatti maslahaa yaabbiitiin malee maslahaa biroo foon isii nyaachuun keessa hin jiruu jedhan warri ammoo nyaachuun hin gahaa jedhu asteetti litarkabuuhaa waziinaa jedheetiniin gaangee fi harree walitti xindeessee fiduun kuni irra guddaa faayidaa isii dubbatuudhaaf jedhan irra guddaa faayidaa isii dubbatuudhaaf jedhan kanaaf malee foon fardaa halaala tahuun hadiisa sahihaini keessatti dhufee jira hadiisa asmaa'a keessatti faradoo zamana rasuula rabbii qallee nyaanne ka jedhu akkuma san hadiisa jaabiritti illee dhufee jira rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam foon harree manaa irraa nu dhoorgee ka fardaa keessatti nu laaffise jedha imaamul qurxubiin mas'alaa tana baay'ee irraa haasahee jira jechuu imaamul qurxubiin tafsiira ofii keessatti mas'alaa fardaa kana baay'ee irraa haasaheetiniin jira alaa kulli haal ar'a nuti aayaa teennarratti fardi nyaachuun halaalaa fi haraamaa dubbatu odoo hin tahin ni'maa rabbiin guddaan gabroota isaa irratti oole ka quduraa isaatiin faradoo fi waan akka harreetii fi ka gaangee isaanii uume tola rabbii kennaa dubbachuutu iyyuu bakka tanatti jira malee wanni nyaataa irraa cal'ifamee jira wanni nyaataa faradoo irraa cal'ifameetiniin jira jechuu bakka kanatti kanaaf kun ni'maa rabbii kennaati wayakhluqu maa laa taclamuun rabbiin kenna hin uumaa jedha waan isin hin beeynellee ammaa fi fuuldurattillee rabbiin kenna waan isin hin beeyne uumaa jedha homa yaabbatanii waan ruhii qabuyyuu tahina waan ruhii hin qabnee tahina waan lafarra deemu akka konkolaataa waan bishaanirra deemu akka doonii waan samiirra balali'u akka gartanii xaa'iraafaa tahina rabbiin kenna waan isin hin beeyne uumaa jedha آخرتي ويخلق ما لا تعلمون جدي دبتشون تني ربين كن قلبي تسن بل إسان جدا وان فولدر دفقرتني قلبي تسنين قيدني فولدر دابتني ونكنا هن أرقم بدعة حرام وردراني وان أكنا اتهم فيدا من جتني تنين duran dhaabbatinaati qalbii teessan bal'isaa nuun jedha jechuu qalbii teessan bal'isaa fudhadhaa nuun jedha dhugaadha warri duraan faradoo fi gaangee fi harree qofatti fayyadaman har'a gartanii odoo xaa'iraa fi makiinaa adda addaa kanarraa itti haasawanii yookaa hin maraattani namaan jechuun isaanii hin oolu garuu rabbiin kenna subhaanahu wa ta'aalaa warra isatti amane lafa jala himeefii jira zamana hunda keessattuu wanni haaroyni yoo dhufe goydanii fuulduran dhaabatinaa rabbii kennatu dubbatee wayakhluqu maa laa taclamuuna jedhe waggaa 10 dura akka har'a gartanii namuu mana ofii taa'ee sibiila keessaa walitti haasawu kana haasawuun hin turre biyyoota adda addaa har'a garuu alhamdulillah biyya hunda keessattuu baratamee jira jechuu dura dhaabbachuun hin barbaachisu kuni tola rabbii kennaati wayakhluqu maa laa taclamuun jedhee rabbiin kenna
qur'aana keessatti lafa nuu kaa'e duuba eega tokkochummaa isaarratti waan nu qajeelchu waan dandeettii isaarratti nu qajeelchu nu dubbateetiniin jedhe rabbiin samii uumuu dachii uumuu ilma namaa uumuu waan lafarra deemu nu uumuu erga gartanii waan tokkochummaa isaatti nu qajeelchu uumeetiniin jedhe namni kana uumee jedhe karaa gaariitti illee nama qajeelchuu ifa namaa baasuun isumarra jira jechuudhaaf maal jedha وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر وعلى الله ربي كين الرجرة إفباسون قصد السبيل كرا دريرا إفباسون رب مكين الرجرة جدا قصد السبيل جتون كرا دريرا جتو كرا دريرا إفنما باسون لين رب مكين الرجرة ومنها جائر كرم دريرا كان نما الراجل تتو يجراجر كرا دريرا ربين كن إفباس كان الرا نما جل تتو يجراجر ولو شاء لهداكم أجمعين odoo fedhe rabbiin kenna lahadaakum silaa hin qajeelcha isin hundaawu silaa isin hundaayyuu qajeelcha rabbiin kenna jedha garuu hin feene malee rabbiin kenna nama hunda qajeelchuu hin feene jechuu maaliif jennaan jaannatallee uumee jira عذاب اللي ومجرة جرى كان هندانو اسم قوتو تنرجر ارقا جلين قودا قرتني جرى كان لمينيتو قبسي في جرجتشو كايست كفري عذاب كايس ايجد جانة قبسي في جرجتشو دوبت آنسي هو الذي أنزل من السماء ماء رب كن إسا سمي الرابوس سماء جتشون أستيتي علماءني صحابة جرانين دومس جرانين أصل لغات صحابة جتشون هما ألفود أمي ومن ما ألجرون صحابة سماء جراني garuu quduraan rabbii kennaa duumessumarraa bishaan gadi buufti yookaan immoo duumessi kun walgahee bishaan samima ol aanturraa dhufee duumessa kana gubbaarratti bu'ee achiin booda eegasii isa keessaan gadi bu'a akkuma gartanii bakka biraatti fatara alwadqa yakhruju min khilaalihi jedhe roobni jidduu duumessaatiin gadi bu'a jedhe samimarraa gadi dhufallee jedhan garuu samaa jechuun asteetti huma namaa ol fuudhame jechuutu iyyuu gaariidha duuba rabbiin isaa bishaan buusisani duumessarraa lakum isiniif منه شراب بشان كنرى دغات كإسنيف تهي كغرتني دويدن جچو إسني في بيلدان تسن اللي ومنه شجر بشان ما كنرى موين اللي كغرتني إسني به فيه مقتنا كيس تسيمون كتيفتني جرى شجرة جتون سلا غرتني وان لك ججبك أبون شجرة جراني مراني أستيتي شجرة قرقودة لكان دابتو كججب أدو هنتهن
marga qabata waan horiin dheeddu kanatu yuree marga fiihi tusiimuuna jedhe duyda duubaan ka isa keessa tiifattan jedhe yookaani mukuma gartanii jajjaba tahee haqiiqatti mukuma keessa ammoo margillee in jira jechuu margi mogolee hin qabne ka gartanii hin jajjabaannellee keessa jira marga kanaree wanni gartanii an'aamni yookaa beeyladaan teenna dheeddu kanaaf tusiimuuna jechuu ka keessa tiifattanii jechuu gaalaa fi beeyladaan biroollee ka isinii dheeddu ka keessa tiifattanii asliin gartanii sawmii kanaa odoo olii gadi hin rarre bal'ifatanii akka isaan dheedan gadi dhiisuudha ma'anaan aayaa waliigalatti rabbiin kenna subhaanahu wa ta'aalaa isa tokkocha ka namni biroo gartanii waa hilli biraa bira hin jirre ka ni'maa gurguddaa kana isinii godhe duumessarraa bishaan isinii buusee bishaan gartanii isinii buuse kanarraa muka isinii baasee marga isinii baasee bishaan kanarraa ka isin dhuydan ka akkuma san gartanii marga isinii baasee horiin keessanillee isinii dheeddee nafcii gurguddaadhaan isinirratti galtu jechuu horiin tun kuni waan tokkochummaa rabbii kennaatti nama qajeelchu akkanatti duumessarraa bishaan buusuun odoo barbaade achumarratti hambisuu ka dandahu rabbiin yookaa odoo buuseellee akka namni dhugee hin dandeenye godhee buusuu odumaa dandahu tola isaatiin akkatti gadi nuu buusee irraa fayyadamna jechuu yumbitu lakum ka isinii magarsiisu bihi bishaan kanaan azzar'a facaasaa ka isinii magarsiisu zar'ii jechuun waan facaafamuun zar'ii jedhan dhiyana facaafamu ka akka qamadii ka akka garbuu mishingaa boqqoolloo waan adda addaa ka haamanii tumatanii nyaatan kanaan jedhan zar'iin wazaytuuna muka zaytuun jedhamullee ka gartanii ittoo yookaan waan ittiin tuqatanii nyaatan irraa dalagattan isinii baase bishaan kanaan wannakhiila wal'acnaaba muka nakliitii fi cinaba jedhamullee ka asheeta isaa yoo nyaatan itti gammadan rabbiin isinii baase bishaan kanaan ومن كل الثمرات شوفوما وان قرتني فري اسن جالتني واسني باسي كاتفايا دمتني كقرتني بفت إساء والقبد كقرتني دندمين إساء اللي أقسم والقبو كحفورا في يولا لن اللي أقريتي قراقرون ما قبو bishaanuma tokkochaan isinii baasee dachi magartanii takkatti wal moggaa jirturraa isinii baasee bifaa fi dhandhammiillee gara godhee isinii baase jechuu kanaaf waan adda addaa dachiirraa akkatti bifa garaatiin isinii magarsiisuun kuni tokkochummaa rabbii kennaa irratti dandeettii rabbii kennaa irratti nu qajeelchiti jechuu namni akkanatti bakka tokkorraa yookaan oorruu takkarraa bifa garaa baasu dachima takkatti bishaan takkatti obaasee mi'aa garaa waan qabu baasu tokkochummaa ka gartanii haqa godhatu tokkochummaa ka haqa godhatu rabbii kenna jechuu fadli isaatiini إن في ذلك وان دبن كان كيستي
لآية ملكة تجرى كغرتني تقوشما ربي تنمك أجلشتو لقوم يتفكرون ورغرتني والاليت انتلي تقوشما ربي قجيل الرّا تقوشما ربي قجيلون ملكة إساني جرا جدا نمني كنما يلالي ربين كينا قدان تقوش حق إبادة قرأتو إسا مالي قرتني عبادة نما بروتي بحق هنتاتو جتشو هم بيك جتشو كناف ربين كينا تولا نرتي أولي كنان نيادة چيسا جتشو دنديتي إسا وسخر لكم الليل أقوم سن إسني لافس ربين كينا الليل هل كان إسني لافس والنهار قيال لي إسني لافس كوالمر فتن هل كان كيسنا من راحة قد أبرا قيا أمو رزقي كيس بربادتا odoo namni gartanii olii gadii hin oofne dandeettii isaatiin halkanii fi guyyaallee nuu fide jechuu rabbiin kenna ka jarri kun wal dhaqqabanii walitti hin buune la shamsu yanbagii lahaa an tudrika alqamar wala alleylu saabiqu annahaari wa kullun fi falakin yasbahuun aduun yookaa jiini aduun dhaqqabu halkan illee guyyaa duran dabru hundi isaaniitu akkaataa rabbiin fedheen karaa isaanii keessa deeman kuni gartanii qudraa rabbii kennaati duuba washamsa walqamar aduu fi ji'allee isinii laaffise والنجوم مسخرات بأمري والنجوم أرجيوان مسخرات كإسني لافس جتشو غرتني أرجي اللي مسخرات حال لاففمتو تاتين بأمره أجج ربي كيناتين دوبا urjii rabbiin kenna nu laaffisuun fedhii isaatiin namni gartanii laalee ittiin qajeela urjii kun biyyattiin qajeelaa kun gartanii alaamaa roobaa godhatee roobattiin qajeelaa yoo gartanii urjiin kun deemee bakka akkanaa gahe salaanni akkanaa gartanii hin geetti jedhaa yookaan salaata subxiitu tahinaa kuni gartanii waan tokkochummaa rabbii kennaatti nama qajeelchurraayi inna fi dhaalik waan amma dubbanne kana keessatti la'aayaatin liqawmin yacqiluun halkan isinii laaffisuun guyyaa akkuma san gartanii aduu fi halkanii fi urji isinii laaffisuun kun yaa banii aadamiyoo la'aayaatin malkata ifa galaa tahetu jiraa tokkochummaa rabbii gartanii cibaadaa isin gabbaruu irratti yoo ka aqlii qabaattan taatee nun jedha rabbiin kenna na'am warri gartanii aqlii qabu kanumaan tokkochummaa rabbii irratti qajeelfatee dandeettii rabbii kennaa irratti qajeelfatee rabbii kennaaf cibaadaa haqa godha jechuu nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam wahyiin gaafa isaanitti hin godhamin dura yeroo gaara hiraa'aa dhaqanii cibaadaa godhan achitti gartanii gaara kanatti galanii tafakkura aayaa rabbii kennaa kana gartanii xiinxallan jechuu
آية ربي هل كان يقويا أرجي هل كم ديمت كان لالني ربي كينا قبرا كان لالني تقجم ربي قرتني كينا عبادة إساقرا نمني كان لالي تنتلي نمني كان هجة ربي كينا قف جدو كوني قرتني عبادة رجتشو عبادة أكما قرتني ربي سورة برات إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين جده وما ذرأ لكم جتشون نعما وندران دبر ترت أطفما كن اللين وان إسني فجأة كيست اللي دجي كيست وان قرتني ربين إسني فجأة دجي كيست ذرأ جتشون فجأة سورة أومي وللرا قرتني بكبوسي أومودان ذرأ جدني معنى آية ربين إسني لافسي وان دجي كيست إسني فجأة مختلفا حال والأباتهين ألوانه بفت إساء إن في ذلك وان أما دبن كان كيستي لآية لقوم يذكرون قجلچتو تقچما ربي اتنما قجلچتو يجرا ورغرتني وان اتهمني غرفمي يادت جد ربين كينا دوبون ربين كينا دچي كيستي نوكاه أكنو تتفيد منوف كبفت إساء والأبد حيوان الرّا واللفا بهرّا معادن أدى الرّا كن هندنويو كيولا لن بفت إساء والأبو كشكلين إساء اللي والأبو كانوا ما يولا اللي قدرا ربي كينا إرت نقجل شججو ربي كينا وامرك أومو عبادة حقا قد تججو إرت نقجل شججو ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم أقوم جدي قرتني بكبرات دبة ربي كينا نعمة ربي كان يادتني عبادة ربي كينا حقا قدون برباتي سارة كناف ربي كينا تولو في نرت فارس ججو دوبا إيغا نعمة إسانو همي كدتشي قبارت نوؤومي نوهمي نعمة بحر كيست نوؤومي اللي نوهمو هد ربين كينا دتشي قبات نعمة قرقودا نوؤومي نوهمي أما كبحر كيست نوؤومي نوهمو هد جتشو وهو الذي سخر البحر ربين إساسني سخر البحر كبحر إسني لافسه بشام بحر قدا إسني لافسه لتأكلوا منه كإسر رانياتا بحر الرانياتني لا وان بحر كيسا كان نياتا جيتشو مال نياتا لحما فون طريا جيدا فون جيدا كنياتا ربين إسا سنجتشو كبهر إسني لافسي اتفيدمو دنديتن بهر يابتني كيسا غرتني لتني كيسا الأولتني
foon qurxummiidhaa jiidhaa nyaattan. Foon jiidhaa qurxummii nyaachuun faayidaa guddaa qaba. Kuni gartanii warri ammaallee waan kana irra gayanii jiranii akka gartanii qalbii namaatiif faayidaa qabu, sammuu namaatiif faayidaa qabu foon qurxummiidhaa irra gahamee jira jechuu warrummaan ammaatu warri silaa gartanii tokkochummaa rabbii moromuu fi kan moromnellee irra gahee jira. Kuni gartanii dandeettii rabbii kennaati jechuu. Laxman xariyyan foon jiidhaa nyaattan. وتستخرجوا منه أقوم سن بشام بهر كان الراكبافة حلية فاية تلبسونها كأفة فاية كأفة فاية كأفة جتون فاية أفتون يسيرت حرامة dubartiit uffataa faaya. Dubartiin maan tunuu wanni isiin uffattuuf dhiira kanaaf gartanii bareeduudhaa fi yeroo dubartiin bareeddee dhiiraaf uffattee tolte akkuma waan dhiirri itti fayyadameeti. Kanaaf gartanii talbasuunahaa jedha jechuu. Kanaaf talbasuunahaa jedha. وترى ني أغرت أتيانا معقلي قبوه الفلك دوني غرغدو ني أغرت كمال تاتو مواخر فيه كغرتني بشان baharaa kana keessa kuttu litabtaguu akka barbaaddattaniif min fadlihi tola rabbii kennaa rizqii rabbii kennaa akka barbaaddattaniif wala'allakum tashkuruun akka gartanii erga rizqii rabbii nyaattanii rabbii keessaniif galata galchitan. Kanaaf yaa obboleewwan akhiraa namni rizqii rabbiin itti banee tola ofii isarratti oole rabbii ofii faarfatuu barbaachisa. Hattaa nyaata yoo nyaannee geessine rabbii keenya faarfachuu nu barbaachisa jechuu. walitabtaguu min fadlihi wala'allakum tashkuruun. Erga gartanii nicmaa rabbii kennaa barbaaddannee arganne rabbii keenya galata galchuufiin barbaachisaadha. Namni waan hojjetu hojjetee galata rabbii yoo galche rabbiin keenya isaa dabala. in shakartum la aziidannakum wala in kafartum inna cadaabii lashadiid. Akkuma san dandeettii tiyyaan argadhe jechuun hin barbaachisu. Nama an dandeettii tiyyaan argadhe jedhe rabbiin keenya waan isaa kenne irraa fudhatee jira. As dura suuraa fuuldura keenya jirtu taqara'uu hinnu keessatti rabbiin keenya dubbatee jira jechuu. Namicha ooyiruu qabu kagartanii maa adunnu an tabiida haadhihi abadaa jedhe. Akkuma san qaaruun yeroo isa gorsanii tola rabbii keetii galchi jedhaniin inni didee jennaan barumsa kennaan arganne ifaajnee arganne jennaan rabbiin keenya dachii isaan kute. Kanaaf hundi kennaawu waan rabbiin keenya tola nurratti oole abbaa rabbiin isaa laaffisee sayyaaraa yookaan konkolaataa bareeda isaa bite ka mana bareedaa qabu ka ijoollee rabbi isaa kenne
akkuma san gartanii faayidaa kanyaatanii fi kadhuganii yoo rabbiin bira kaaye rabbii kennaa galata galchuu barbaachisa litabtaguu min fadlihi wala'allakum tashkuruun aayaatan agartanii xiinxalluu nu barbaachisa jechuu rabbitti tola nurratti oole malee meeqa kamtu dhabee waan nyaatu hiyyummaa keessa jira meeqa kamtu waan uffatu dhabee daara keessa jira meeqa tamtu waan keessa galu dhabee ala bula barandaa hambaa gubbaa tola rabbii kennaatiin akkanatti gartanii mana nu hiree nu nyaachisee nu ubaasee awraa kenna nu sattarachiisee nu oofe jechuu litabtaguu min fadlihi wala'allakum tashkuruun kanaaf rabbi warra galata isaa galchinu haa taasisu إن شاء الله درسي الراء أثمرت الأبناء درسي بروتين هقا ولتدي بنتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته